Ebeguswa ma omaina ye. Ebeguswa because minim say Debbie no. Enye se ya. Eni oma besisa. Because you say afimu. Ya kwa ni say every day accident see. Ya kan wasem. Debia enso accident see. Nipa wu. Ne aka ne awie. August any afie mu idie. Ensema aba free July no west. Na yedi kan catch you say ya nya ya adwen say bibia fa ho e begusu a bibia nsi. If say nya ya adwen say e besesa e wo de ye no ho. Yedi kan catch you say ekwan no ekwan ne nye insunsu ato. Enu na nke hia MTTD aban no bema MTTD IGP bema MTTD agina kwan ni mu to make sure say they are doing the right thing. Unfortunately, I said yaka bi amfie until weekend yi be koi ye besa sorry ni asate say road accident. How many times na dey be a week be a men kan say BC. The other time I can say yempesa ahoma kakraka yi bi emfansinsen kwan yi mu bi cause baby wo ho a say speed ramps wo ho na say ahoma na ebetimi ama drivers na ti o speed ne so say what's here in the meantime let's do it. Say be annoying near because speed ramps doors wo kwan yenye because e kwan ne nye yenye na kwan ne nye. Si entimi nye experience sia ya ahome ya eye kakrakai sa ahome yi bi no ye betimi di bi asensen kwan ni ma ye nim se aha de accident taisi because ya catch you say ekwan no ekwan ya eye double lane no accident in taisi. This is common sense. Ekwan ya eye double lane accident in taisi. Accident baby so be ahwe kwan no eye baby a ekwan no eye ketwa the lane no ba ko kona ba ko ba obi anim sa de wi enkosi breben ne be ka kire mo mama school na ye kona ye din dodo ade we nye national issue me ka kire o mere bi say ye nkai obi aya ba me ka kire say de asi wo boase no yensua hwemfrim so obekaya me catch you say de asi wo boase no yensua hwemfrim yenya kosi omu wie a bibia ensi biem ye besa ba ye dada anima because ye oman a ye adwen say de hia ye no ye mfa ho me catch you ene de na asi yenya si omu yenye the same thing de na asi. I was expecting say a buy moon crop for Minister of Transport, your friend is say. Over here, Minister of Transport, Minister for Roads and Highways, or more here. At the end of my car, why the Minister for Roads and Highways? Honorable Abuja, Kwame Abuja. At the end of my car, for sa quina, the Bia ye woo or home, at the end of my car. Ni pay would the biana we road and highways no into one day. A dear no waka fa ho. A dear no waka. Oba ye ye can say as loading in asefoi. Oh yeah, dear wo ho. But road accident na no ye national issue. A dear no waka fa ho. The statistics na yamofe. Say beka say afi nipa say na ewu no yamofe. Enti ekwan ni ku nipa chen covid ku nipa chen AIDS ku nipa chen malaria no mo fe ade ye national issue o man bi ye serious and konkophobia omu de omadwuma to fom se mejai any serious country enu nti na me ka che o say heaven wo ho pa na heaven wo ho a me hu di bibini e wo so ko heaven honestly say heaven aye nyina ye gidi se heaven bi wo ho a se bibini pa be ko heaven e be den ti se be adom because ya adwini we pa ye de be ko heaven de e be sa ko senioma
because I don't see how. I want to show you something. I want to show you how Bruni Ojini. Maybe show video bi. Na ye de home pictures beto. Omewu. You can say ensuyire aba. Ensuyire o. Afa kuro ni mu nyinaa. Enso nipa baako na naka. Omanka se nipa baako no de owu anya hwe. De omu ya ne se omu de helicopter. Na aka oba no ne kraman. Omu de helicopter ene kofa no. Me bo am wo hu ye de beto so sesi yi. Na hwe the way a broni no o de helicopter ekofa maame no ene na aboa yanka se nipa baako de owu anya hwe o. Nipa baako wu a eye hwe ema broni a onkwa asori. Nhyira nipa baako wu a eye problem ma broni a onkwa asori. Nipa baako wu a eye problem ma broni a oji gay ni lesbian tum. Nipa baako wu a eye problem ma broni a on enyafe na okoye fasting and prayers. Nipa baako wu a broni no ohu ni se oye nyankrompon wa bode omu hwa hwe moa. Na se me baba be kiro baako bi even python no python you say onyini we pranch omu de ne koye operation se de be ya onyini no ne ho beto no ekro ni nie me bo voice note bra Facebook ye de pictures ni na ato ba de be hwe the way ya onipa da sani eye na adwen se ye ma nipa yinwu enti de ne be ye de be ne se be kwakwa rescue no enti bra Facebook ne be hwe bi se ye ma nipa nwu ni enka se wo wu ana ye hwe se de nipa ba da bi emu ni nyina emu ahwe okuta ne omu gi nipa no ne aboa no o man ka se fa aboa ne tu ba bi wo man ka se aha de wo de ye ne abra wo se aboa fa aboa ne tu ba bi de anka sa o se wa aboa ni miye ye begye wo ne wa aboa onipa ne nso a owu no o se da bi aboa ne nso ye Nyankopon abode enti minja ne ho ye nyina ye nko wanka say me wu a se aboa da bi. I want you to show bra Facebook ne be hwa de I'm teaching you something me kira wo de bi nyame som no enya de ye hwere baba ne yi baji insuo ene baji koto akini na sefo no nyame som ne so obadwini nipa ho nyame som ne so obawu se nipa ba ku wu a ya hwere de because sa nipa no betimi aye president sa nipa no betimi aye odefo sa nipa no betimi aye maami Lordina Mahama obetimi aye maami Teresa Kofo maami empanyifo akese obetimi aye Kofo obetimi aye John Mahama na sa na broni wodwene enti nipa ba ku wu a omofo ne se sa nipa no ko betimi aye bibi bra Facebook ne behwe ene ye project ya kire wo no me bo voice no ensu ayiri wo ho o man ka se nipa ne ngu fa kraman ne tu baabi o ma fa nipa na gi nipa no asa age o kraman no nso aka ho ene etia nipa 7 awu ye mia no ye ntimi nkasa every week nipa awu ye o minister for roads and highways wadwuma no ekwan ne nye how many times ne nka jo se ekwan ne nye eti said de wo ba ye bu abaso no wadwuma no we don't care. Say an MPP ne say an MPP ne chiakon. We don't care. That is your job. That's the reason why we vote for you. Dear two Obama when say we don't care. So be ne say and the NDC MPP na and I say we don't care about those kind of excuses. And don't you to aba because ye nim say obi anye ne ye yese be ye. Obi a wonam krankwan so bia be ka cho say ekwan no aye death trap. How many times ne enka asem no wa ha? So kasasa ena yede ena eka da ho ena sei eka da ho nso eduru ba bia hu ye de munya sika ko ye de moye akwatia by elections NDC for months asese moye munyoma akwatia by elections inti hwe project asese mo pese mo de ba ho because of elections akwatia by election kwhwe the NDC for all of a sudden aban nya sika eye mpuntunyuma because omu pe votes all of a sudden no
ɛna mo ka sɛ ya jimi ana amanyofo ya na mo pa kyerɛ sɛ bibuso amanyofo mo pa kyerɛ sɛ akwatia by elections nti ya tama himfo ba miensa monko na mo ni chief of staff nkosia na monka de mo we ne yenhwɛ ne nyama mo all of a sudden because of elections ɛso no mo twone emfo mo ho yɛmfo yɛnkae abusuafoɔ yaw adehyeɛ nwɔtwe wuyɛ hwɛ deɛ yɛayɛ o mo nwɔtwe wuyɛ o hwɛ na nipa nso awu mente sɛ obiara ka ho asɛm aban ka ho asɛm nobody is talking about it nobody is talking about it nipa 7 awu obiara nka ho asɛm because we are Ghana ni aboa yagye no aboa yagye ne nkwa aboa ni nipa baako enso yesi yamma ne ngu because oyo man no agapade enti ye de helicopter akwafa no se hu bi wo Facebook mo share YouTube nso Nhyira TV betimi a check live Nhyira TV we ye Nhyira extra obeso onya en live a Nhyira extra not go check it me ka bibi a kyerɛw me say heaven bi wo ha bibi ne onko bi ya dwen we yemfa nko heaven because me hu de enti a wo say ye kɔ heaven na broni a wono no onye de yeye entam bible anopa entam Quran emmom paye 24 hours entwetwe nyankopon asum na saa nipa no me hu de enti a wo say saa nipa no ekɔ bonsam gem na yeye mom kɔ heaven ye kɔpɛ den adwene we hwɛ broni hwɛ ene ye yi na free efie ho no ye de helicopter ye yi na free ho one na aboa nyina ye yi na free ho omudwene nipa ho nipa 7 no mu ye no sabi enye ayintia ye project omo mu ye no mame omo mu ye no oma accident si ye na yenya ebi baako bi kra si ye na abobo ya mum abobo ya ne ye hwɛ sɛ Awurade Nyankopɔn Nhyira FM too frustrating to be in Ghana honestly adwuma we na ɛwɔ sɛ to de bi a yɛgye ahome ne ɛkɔpɛ baabi tena ko wanhwe akoma bɛyɛ yakwa cause asɛm no kakra o Kenya nsɛm kro bi amfiu ana sɛ to de bi a ne abamabuo baya na nya minti ene o man ninti na yejai because nsɛm ni bi wɔ hɔ a ɛya na ya bamabu ɛwɔ nyoma because asɛm bi wɔ ani kwan sɛ ɛyɛ asɛm ase ya nko school tese ya kan wa asɛm a wɔ radio so a nsɛnkyerɛfo na nsɛnkyerɛfo mo kasa dodo ɛna nsɛnkyerɛfo na wo a woto na aboso me so yitu aka no wo de hu sɛ wo so yi wadwuma do we have to tell you to do your work why na ka kyem sɛ me yɛ adwuma onim nyoma atomi a me da so tia a me make excuse When you mean sema to me waha, me soriano panma babe ye adwuma without giving any excuse. And I mean come ansem ninja. And your ma to me ni kwa sen ka metenam from em kura na me kasa. And so my excuse me person be ye adwuma because e Ghana. Sabin ka me mpanyifo kura betimi akate na nakoda. And so me se me babe ye adwuma. Because me mpe excuse. Ade an ba kwa me ntimi excuse. Me mpe Inti meba be ye madwuma na wo ti wa be ye wadwuma wo ye road and highways wo ye minister de bia ni pewu wo tete office e na aka brofo na aka se to aba me ndisi se me ka brofo sika me na munya mo de koye akwatia yi a muntimi nya na mun kotaretare ekwan ni mu maye sika ben e na munya no akwatia ba elections a mo de ye mpuntunwuma muntimi nya bi se Accra highway no ye tare kwan ni mu a emu aye te se dame no can't we do this hwe nipa na ewu no nipa na enya accident no ye kan se wonti ase mo pedi obedi matem obi di atem ye ka ten se nipa ni mu ade but to da bi a egwasa sa akasa na ya mote because ye ka mo pacho a muntie ye ka ye srem a muntie Nemo me kasatia na etwim a eno kasa awoti ya na okeka because sometimes that is the language you understand. Mupe moja mani ji moja wa manyofo mani ji moja ho.
amanyofo manim gimoja ho minim de amudi moja ye amanyofo mani gimoja ho mani gimoja ho chenkwa mani gi owuo ho chenkwa amanyofo minim de anamode ye ye mode ye no mubagi mani so dako ebi na ato ye no on say eba se ye hu so owuo no eni obia timinya bi ntinka yemfa saa ye busuafo nwotwe ya mu hu ye ya yesua nam nim se ebesua bibi ya wie yakwa aba with this usual NDC and MPP nipa na ewu no yemfa ho bibia betumi asi ye be kasa ni se ya nipa na atete no nipa ne tete ye no I want to check obi nka nkyere me say yate bibia free yewrajo mahama ho yate bibia free ni spokesperson ho yate bibia free minister of roads and highways ho yate bibi parliament NDC ni MPP mo parliamentarians no yate bibia free mo ho MPP ni NDC for mo parliament yate bibia free mo ho wo ma mu ye nra no yate bibia free mo ho nipa nso na ewu ye no yate bibia free mo ho nemo mabato de obetimi akwakotia eho de mo behu mo bete ede bia meka se ye wu no musu mewu bio ye nya ase de musu menya accident ni bi se nipa 7 wu a amanyofo mo nso mo emu be 17 bewu se ye wu a Ghana fo na innocent people ye wu okwan no so no se ye wu a mo nso amanyofo mo bewu bi They say sampai bona na ebetimi abo because ye ka mo nye enti say nipa 7 na ewu no na awurade double ne 3 times enti obahu say amanyofo no mo nso obete ye say ebi ewu accident ebi tiate na ye nyina ye sua nyansa because we need to reset ne kire say ye wu na mo mfa ho a mo nso mewu na ye nyina ye wu na mo wu a and ebe mama ye study na nsen ya plane no sha se eprepra ye ku ni pay afi na amanyofo no suro so mefa wiem Nhyira busa amanyofo no te se wo ofro plane na no suru because first no na ye kase ye kwan ni nya na mo ntia ase mo nyina mo fa kwan no so bi na mo hu trouble e koso a ofanko barrier ni na sefo na kwan na sei te se Ghana ni na beka kwan na sei o kwan enti wo ye panyin no unhu se kwan na sei uti office ye dey wadwuma ne sei wo office wadwuma pa ne sei a wote office wo dey ye dey. It's too sorry no pa. Who adwuma say look at what the regional minister is doing. And today be am sorry no pa na me bona baso a monti ase. Look at what the regional minister is doing. And then yafe hwe de zube ye. Keme boss on tenase regional minister onam ha adwuma kra wo se DC ye no opese odi nani enti de wo ye no sebi ye nia kotoa Dr. Franka Mwakohene regional minister hwe de wo ye enti ntimi nsua enti ye ntimi nsua kesa wo ye panyi a eno ane so oti office na wo tie order obia woni me any how I act me panyi ye no me ntra office o me nim kra ye me the office ye de menam meba be hwe de wo kɔ ye ye nyina ebe ye bi I don't believe in say me instruction meba be hwe se wo ye bi ana no classroom na me kira dia me enjoy class ye nyina na yesua de ni bi ye nyina ye besua bi that is how I work, that is how I operate, participatory. I believe in that ye nyina ye nya bi and the regional minister there's no way betimi atwa nkontompo atrɛ no e wa Ashanti region because onim bra Facebook na be hwe kotokuom be hwe abrante Shako, very fantastic guy. Social media the projected abrante yi e the social media e projected say bridge asay bridge no asay enti am ho ye MPP's front stronghold because I understand say atwema bra Facebook na be he ho ye MPP for stronghold o ma to aba ma MPP ato aba ma MPP for amfoma anya boga anya swine o ma amfomo ho abai we ba ya abrantie ya ye hwe no go Facebook a o decide say bridge no ebe kunipa regional minister at that time kan no aba efoforo o sorry ye ko make sure enne NDC a ye tie wo mu
NDC ani esu a ne e ka kire mu say ye mpom anim ahwe no NDC for timi akwakoye bridge na na e was MPP for ye. This is results. This is the results we are talking about. Enti yewura John Mahama nkrofo na mutie mi no momfa Franka Muako hene munsua no na odi animonyam ebre ne baabi a wowo munsua no na munyan office tra no ne hwehwe ni mu ne asa animonyam ba na mode mu akwa hwehwirim hwe ene na kotokuomfo omani age no ni pewu ye kahwe amuntie tise ni pewu ansa mama adwuma ne ye den dodo adwuma we ye den wona ka asa obeye wona ka asa obeye obi amfo so wona ka asa obeye nti wona asa obeye na afie ka cho se koya o se den excuse ni na den ye nto abasa obeye ube make excuse o abato ne ye nto ma ze obaba na excuse na we ne ye sei en emfa hwe ni gi akutukomfo omudi aba enti o mu kakra Sako the mechanic say, but the because just was why. Na miss me sha. Obi anya na so obi anya why am free mu. Na miss me sha. Dem za akra why dey wura mu sa be hu say the power how mu. 80% IMPP stronghold. 18 twemu 28 years. O man na bridge so me bu sa hwe na bubu da ni. Na bubu. 18 odi pa ya dey o sa yeye. Apia say me nya why ya mefa kwanya so ma kire Ghana for say. E da Sako be video bi a wa anya ode no. So many how and where that ko be ya dey be ya so de bi si ya na ma chewa ka je say mo me nya mfa akomapa ne adwempa ntra o mem na mpanifo nya adaje futo ma bosomfo bia da tie na makora nyansafo owurawuram ko hu ha onipa wo Sako na president Mahama ne Ghana kro bia santi kotoko na sa si so akora be prempuntu abasante na sa so on fa nko ni kuro mo ko na ni kuro mo kura kwa nye eso watime wurawuram be pe ahoto ama wote ha jai wotani makro edi se kuro ni wenya nanka ye kura firi yase obati wani yase Sako awu obati wani yase apia se de wu wa boss ampa no Nyankopon nyi mfie 20 ka akora hu no transfer no man pa ba Me da ka mo ba ka bridge se do to Maro Sako udu a se fra Maro Sako bridge because en nam so en ne ye hu ade pepe wa atuma ponua ha no Amaru na me o tira ona o kase ma ye okan obeye JMA Mahama o okan obeye wo bajuma mama bajuma wa ya mai bridge no kwa na problem ye obibi akwa na ka bridge na buku anka tim se koyimu ene min ko kubasa kutoku beti ha bridge ayeye mi ko maduma light wa ha mi bridge wa ha ana o se ko kubasa kutoku ye nya wa ha ye bobra no kama abawe yo mama ye nya sembi aye ka na menya bambofo ma no e be be so kwantia de bia no na memre na ase na wo de esie ni keje ni asida oh nyame adom mama ya de se wa wuhwe bo he bridge oba ye de ho keka be hwe ya bo so miensa wo ba bridge ami awie na ye betwa mu de nyame sira kai koba se de me se obi yale kra na ye bona bomo ye de akotwa akọ na nyame adom no ni se ba bia ma ye ni a mama nyame sira no Umari Sako abrante no enche abrante na ankasa no me de beba studio cause adwuma obo no abrante osori a na se ya na oye o hye MPP breso in fact me hwehwe mu kra na understand say anka we obi a o support MPP but o ye asade we ye mfi no because as usual na sabre no uye bibia na o kan wansema MPP fo yin so se uye NDC ni e say abrante no she oyeye minister NDC fo a MPP fo montoma wo mu no o ma be ye bridge ama MPP fo ye ka kire wo se aban a wotimi be ye asanteman ye NDC a onti ase aban a wotimi be ye adwuma wo Ashanti region Kumasi eye NDC
and so abaya ye ka ne ho asɛm paa twa nkontompo gu ne so NDC enti mo amu okutuku na wo bridge be 8 years ya ka sa bridge no I remember ye call so pen obi amfi yen ye bedidi watemumpo MPP for so pa yen see ye ka ho asɛm ene yaye enti me na no me kan me say ka biem se NDC for timi ye phase 2 ema yen eye krofo maka mi anka me campaign ya NDC masaka biem obi ani me medical can on air me mento ma aba ma NDC da mento ma aba ma NDC unim janto afo na ye more of CPP and even MPP bias because I am punto ni epo and yenya regional minister wo ka asem che na no akoye yenya regional minister kwasi ada bia waye busy mpo a o se me wo Facebook me wo live ene me ndi nkomo the ben na wo TV na be sorry na me ni apo ya ndomu kasa na dede na omu kasa na MPP4 na wo TikTok na o ye say mo ho ye mesre twenkrofo amode mo mu say ye omu na ye mpanyifo enkodofo a MPP4 mo hye anyame anim de ma ye say omu nsom ye wa asantema mu ha enya dwane a hantan na mo be cheche wo krum ha e de emfaso ni nya amofo apart from kasa mpanyifo a mo MPP4 mo de share yen nsa wa asante region ha enti ye mo fe wa wo hye adwuma zuba ebo wo hye adwuma Dr. Franka mo akohene bo wo hye adwuma MC ofori krom ene asokwa wo hye uhu for the first time MC ni DCs ni say omo ye visible engineer Hamid asokwa ye kan say bosomtwe nano ayom bridge afechire ne se obi aka MPP4 so mumfiye omo baaye NDC fo a omo yempo masem no omo engineer Hamid awo bosomtwe DC MEMC of Ofurikrom omo kambo mu no say kofo timi fa sa bridge ne so and the one we commit me fix bridge no why because there's a regional minister and the Isaiah me de crowd for the first time ukran and say yenya party chairman and no Isaiah me fe no se wo na se bia nso afama chairman akwasi Tusan NDC regional chairman Ashanti region or yet obeba no pressure what the two regional minister pressure what the two MC in so no adwuma wo ye no onkasa and I'm saying yes aban bia ba or ye adwuma you have a regional chairman our best for pa na our rounds and make sure say why adwuma this is what we were expecting and MPP before munye say kra na MPP before mutoma mo mani nje ba ne e ka hantan dwe ne kokoti sem ene wo ye hwan ena ya block ena ye ma wo ma ena ye say ena o breaki 8 journey a hantan sa ena ba bedru ha se musu se kotokomfo mo amutie mi abato ba na de wakoto am MPP I'll be disappointed mo se abato ba kotoma MPP nessa wo no wakoma ne nye kotoma MPP me wo ho anka meto am NDC de bia me kase me te bo ban a ona bu mu ntakanka meto ama no ye onkofo bi wo ho a ka meto amomo so me ye na oni MPP fo mo to ma mu ntaka ewo asewase oni MPP fo because wo ye adwuma ko ho na kohwe ekwan enso ye tena ha MPP be ka kire say amuntaka aban wo so no e na odi koko rose sika enti enye ya aban ne boss santro no na propaganda o e na MPP fo no adenti na monye kwan adenti na muntaka de watumi amuntaka koko rose ni sika ni bi e na odi be ye bo ban kwan no e na odi be ye asewase kwan no enti ya ya aban ni ho ma aban so ba 8 years a e kwan na afekire ne se e kwan na afekire ne se na no pay ye mekanie aban mu mpanyufo a mo dan mo sorry
Accra Kumasi kwan na de bia eku nipa no enye normal. Yentena ho mani pen wu na de bia ye meye na yenka ho asem yentena ho. Yentena ho mani pa ade we ya afixi se yenkofise nka nipa bewu. Adenti na enim se yebetimi aye Accra Kuma na de bia ye ka ho asem. Enche me ni professor bi betwetwe nkomo on maintenance. My emphasis statistics bi mbrel. Onipa ewu road accident ne time. Kofi Nana, good morning. Very sad. Na of course, yembo empenimfo abaso ewo kotokuom issue no. Nana, there are several cars ekudru hono mo ana akoye se owuo bon. Ayese coffin bridge no. Udru so anu ayese bemini wato amu awu ana e cars akesi ana na yese efa so no. Edane no nya asem ketwa. Obekọ na adane abutuni ade anti adehye no kromo kroso anu omyem. Ene good news. Yemo abrante no so abaso. Ni ono so kotwa video no ede bae and he's been doing that. Now wo kai me asem bi. Say guy no sha ase and he was doing it MPP time. And now we campaign until nanko wo direct wo mo say ahanye munye ni ye ahaye say munye ni ye ba ye hu attack say call guy na so. Basabe ewiase di otwa sane nim se na chiachia and I believe that the NDC had learned from that mistake inti so obi kokko identify challenge bi no wo ka kire wa wo mfa ne so wo your tamfo but rather you will listen na watumi etu ho anamo and that is what exactly they have done. Senka gone were the days ka beti insult ebeba sa brand yesu so akotwa yi and why be pay akwan ahodo anu waka ye di na tem I had a day MPP time o kan bibia we NDC obi obeka bibia sa ade we nya NDC ni tinke ho na nka MPP na okoka kutukuum de ya nka ebeka so ye MPP ni because NDC na wo so no bo se ye ko ho me ni Bernard ye ko ho sa bridge no so ya ko ho pe akoka ho asem wa ha. And this is very sad. Na yemo mpanimfo abaso so omo teye no so no omo atu hu anamo a omo eye ni ye and Dr. Frank Amwako hene na wo ka tu san. In fact Nana Kwesi one of the people anamanfo kra adwen say ono na nka omo be ye regional minister no and that man ohwe ni brain na yi a wo de ta Frank Amwako hene chi a any one way adwuma wa hanwa enya asem ketwa and he's one of the finest gentlemen wabe party chairman will help omuye pa but ye best so say ensem no basi ya nya se bia obi eta wo mu anase obi pese se be utietie wo mu na nchi nemum nipa na direct wo mu as to no ma enkoye. In fact, yesterday I saw something what unim say Dr. Frank Amwako he a fantastic job wo lake Bosomche presidential villa no na titia pansam ye no ho but ko renovate ne kama but unfortunately no san say your maintenance culture mo be ka ho asem sisi no as a Ghana your challenge intino sabre ho no say say ye wura fuma amanfo wura mbasabasa security eni ho it I believe say penifo be twe o madwene so e de akoso eni nwan ne mponche ne yi ne nanam krom ni nyina mo nhwe no mo nyina nana o ka road accidents no na ehu yi a nipa ye hwere wo mo nko anya asem ketwa na annually thousands of people are hwere wo mo yi e working force youth wo mbetimi aye bibi sebe omo a ekoba emabusua bibi die na ye ka ohia buburo no a saa na oman nyina contribute mo oman etumi duru ba bia beka so oman ne ya rank ne say ye oman a chese nipa ewo mu na ahia wo mo pa wo mo ye po no na saa na oman nyina contributing kakran nipa bi wo ho a obeto fam no ono nko nipa be ye du ene wo hwe wo mo nipa num ene wo hwe wo mo ti say nipa no kwa wo mo aka nyina no speedily o ma poverty line mu o ni source of help bia o man so nya o man ya de systems bi agu a support obi se wonni bia ye beboa te se bruchi man mu ni ade a se bi obi okura o ye wonu nane ma me ne papa awu a aban no aso na and even talking about that before you continue yem papa ne ye busuanfo ya nwotwen aban mu mpanyifo mu wiye aban ye twa foto se ye de hwe wo mu ene o mabusua na o mo akaye that's the nti omo ewu adwoso yi ene nkokko na anu ni patete o nana mehwe mi chese me yem ni patete wo mo saa no ne ma ne be ye den ono ye ntwa foto ye ni foto bia o ma ni system bia ye de bo asa no ma no enti ye solve na ye nana na hwe statistics ya road safety ho asem. In fact, global statistics aba o hwe Europe the risk say o kwa ubewu e wo kwan so no eye 9.3% in Europe. Enu nie nana
enti score no yɛ 9.3 enti bra Facebook na hwɛ Rixon ne kyerɛ sɛ ukɔ utu kwan anasa wonam Europe beka Europe Italy France Germany na busuafo sɛ wonam kwan so a ubewu no akwanya ewu so ubewu no sɛ wode 100 siwa emu nchichemu just 9 just enko bia not even 10% enu edumpo not even 10%. Yeah. Na sɛ wode 100 siwa percentage say be mu awu kra no sebi enduru 10 enu ohamu pendu e wo fem pa na South East Asia eye China ne busuafo no na eno so ye 17 aha na sɛ eno so e wo fem yi be ye oha emu be ye edunsun ena je sɛ akwanya wo mu sɛ o kwa a wobetumi aye den enya nkwanhyi awu ho right na wutumi e wo fem we nipa wo ha emudu nson pe ene wo mu se wo betumi anya akwanya afiri mu na sɛ wo ba ya bibi man mu ha Africa na uyi nipa wo ha emu aduosia ene achi ponsia nti utwa no baako ebomu de na emu aduonu nson uyi nipa wo ha emu aduonu nson de akwanya so wo mu kwa wo mu ntumi mafie bi mu no eye high na sɛ wo hwɛ statistics yi nyina globally no yes, yenya about 25.9 deaths per 100,000 population. Ni etie ne se nana se yeyi nipa beye empem eye oha bia ejina ho no mu a emu beye aduonu ensia de e ade se bia omukọ a ombetumi awu afiri kwan kwanhia mu. Na sa wo de ba fem na wo de ba Ghana yenso ye die mu a top 15 e wo Africa ha no nana Ghana ye shembi. Yebeshem Edio na sa wo de sa statistics na de to Ghana ye 34 million ye mfa ne 34 million population ye wa it means na ye benya 5,100 people dying per 100,000 population no 15 per 100,000 population no se ye de betoto ye de 34 million ye population ya we ene ye nyina ye tu kwai di akone aba ne ade anana nipa ebewuo no chances no about 5,100 per 100,000 no na say ano edin e kire wo se e wo bibi ese ye na wo hwa de edi mu akotene bebre e wo ye bibi mamu ha no eye akwan a enye e wo mbi Ghana ka ho ya kwan nye potholes akwan no sususu a na wo ka ye miebiem enye ne double lane dual carriage manfo mfam na emu ntimi mai overtaking kra na obi ya wonya ba bi fa no na ha de wo fa na ate ahwegatam e kwan no enye ena afi de to so biem so ye adroba fo suban won wa enom nsa ebenum nubone ne de twitwan no ebi nso a wono ani da ho sa ha ni se megina eni se me park obe park mu bi de abeboto aha eni se oye overtaking obeye na di wu aba adroba fo suban ne bi so ka over speeding ena eduru ba bi nso no a nana ne ye ka ho biem nso ye se wo mo emu traffic nsensem ezu obeduru no atwe afam ye nya ne hwe wo na ekono ena nana another one enso ye se ekoba ne se enkwanhia si anase obi ayemfomso e wo kwan so dwumadie mu a ana transport issues aba ye de mra bedi no eno ye mra no ya na emu aye mre enti ene driver ni oye careless kra no de manfo kohwe no mu wu a ne ya ye ne se accident na asie driver ni no ebi okra ye nya ne hwe no wafa ne ho akodi nti obi anim so otwi car fon kra no de nkrofo kohwe no mu wu a osenya ayi ne ho didi mu a obeba beje car foforo asa aka nti emra no nhye da mu nya dren nti adawafo na fanefo ne yeku nkrofo okwan so wono mu eku nkrofo saa na afensu cars ahodo a ye kraba no enwi mu kire se dodo no anso wo hono mu a eya na hawa wo ho no wono mu nsiesie ne yi enti wo hwa aye ndie ne yusu second hand cars na begum wo se matom no enso ne ye home use car won hwe ne nsiesie papa yeso wo ye no wonye wo ho na we nyina aka ho bi ene de nkwanhia ahodo ebre sisi ai kasa de Ghana uyi top 15 no a e wa Africa ha no a pe eye global ayino dia ye ka ho right now ejashishie bi nso akoso wo swami market right nipa nyoma ahye asemu you see sad stories we de bia yete na ye nsua de ntema ka che se emre bi me kire bibi wo hantie ntene ma bi lines ansa na ne professor edinkomo ya sori no pa na ye kan sem bi na ye de wo kosuku mu na ye ma wasua de eya ye yesa no because ye pese ye kire ye ho
the entire yes and say a person who say ye ko school kusua nyansa near the abebobra. Yeah. Yen ko school say ya kocha na o ya de onya first class ana o yi 1111 ana so onya ace enya no nti ne ko school enti na obi nso kan say school empepa jimi ba se wonya ko school dia ye say upia bonti a onya de ni pay bi me ye me masters. One of the course I mean quality management. And you be na adam me be kire wo Kaizen ne nebusiafo no. E wo quality management mu. And no sa no they are utasua because Japan for mu fa quality ni agro. Nti Japan philosophy efa ye ade yi no omu fa ni agro. Na wo kan ya na papa bi o free Italy mababe kan ho asem. E friend Vilfredo Pareto on the 2080 rule ne buy 2080 rule and I say o say wo pese uhu ade bi na uhu ni ye na utimi achieve bebre a enye na kase mu hyase afri nketo anim yeah so wo ye nketo ani ye kura 20% pe wanka 100% 20%. O say o pese uhu bibi na uhu ni yie na utimi achieve a wo de menye kese no she wo de put your effort just awarding 20% pe tia ne botwa ubetimi enya bebri yeah eno sa dane no kan ne say ade bia eya ede problem kese ba no enye kese no eye nketo bia yamfa yani ankoho abodom ketwa no omune say bubetu yamfa yani ankoho anhwe ho no eno na enyini na abeye bibi foforo yeah inti Pareto 2080 rule no say just like say opesa wunya bibi ya kese wunya 80% results a 20% pe wo de ahoden no emfa bebre 20% pe say bia unim nikatu yeah now opesa one yushembo to kotunika yeah enye bebre wo de oso bia no pa ye discipline opesa wo sotia ketwan kakran wo be nso obetimi aye bebre ade bi wa wo sha se kakran enti ye nyina onam ekwan so ayenim se ekwan na sha se etutokuru ye mfa ho traffic light mi sei ni eja no ho timber track ene da ho no eto bra Facebook na behe bra ne behe bi Pareto principle no eno ne ekosua ekosua de enti e ba ne de abekire wo se empanyifo ni engineers na wo mute wo ne empanyifo no you have to apply ye de wakosua no ebeye adwuma yeah enti ebini ne se ye nyina ye nim se ye kwan ne ye nye ne ye nye ne eja no ho ebeku nipa yeah ye nim se timber track nam kwan so eye kasa kese ebetimi aku nipa ye mfa ho ye be mo matwam na akuku nipa ebuni se ye nim se bridge no anke ye bibi fa ho a yeah ke betimi ye nye ho hwe ni akuku nipa enyo man ke street light enya adwuma ye beka na kromfo abewia yan ye nim se bebia ye si dan eye afro mu se ensuo ni Nhyira ebe kunipa but who cares nobody yeah enti Pareto say te say opese unya ade kese a just 20% investment o sha se nkakran but Pareto na e wo Facebook ne no so e kire say Pareto no e kire say enyoman ketua bi a wanfo ani ankoso no ebeye kese yeah a create problem sure that is the Pareto principle abusami bien lines na sana ye professor Panyibia Dinkomo omo professor so mu free me ankaza me faculty building technology right na ochino mu beye kasa say ya bi